nganzu khala kyopo chiksa ta nganzu thanda Hemis la togore ani ugela nyokta shegido फेल हो गया बस आज का टूर अंजो दैट टूर फेल हो गया नस power electric power lo sudu di khadre river Indus this is Indus river people if you remember your classes in geography Indus Valley civilization Indus river there is okay ani nganzu Hemis lero to kege 통과다. 와우. Hemis. 아자, 나주다 시몬 가 보고 나주님만 고마게 enjoy 된 마찬가지로. Welcome to Naropa 2019 Hemis. Oh, wow. Oh my goodness. 내가 고마게 enjoy 아자님아. 저도. हम मैंने पैदल किया 2014 में हाँ अभी तो हम गाड़ी में चलते हैं क्यों पैदल जाएगा हाँ निकल जाएगा हवा नहीं हम तो जाते हैं हाँ जाता रहे मेरा पावर हाउस कॉम्प्लेक्स थोड़ा ऊपर गया नीचे मशीन में वो गया ना पेट्रोल हाँ अंदर कहाँ है अब थोड़ा आवाज निकल रहा है मेरे पेट में नहीं क्या तो हुआ खाली था ना पहले आवाज हाँ Hemis monastery ले ये सा 제가 님도 शुरु나 ओके ले यहाँ क्या की 전참 थे 망고도 क्या मुने 망고도 다 사지다 사 신앙다 님도 배셔 갸가게 투리스만 보셔도 내나 어쩌서 나달라 관계 심으셔 정말 요 옷 인간 있어래 네 인간을 신달았다 인간을 봐 네 very old antique 라 인간을 좀 ta ya gang la ta de ri gang la gang ma kyap sha kun kan de ni sar ya Ты так не здесь, она так? Жизнь там, я вчера господи, так не надо, жизнь там, я тут чисто шуала. 근데 진짜는 티켓 카운터 티켓이 없다. 그 자에 옷이다. 와우. Hemis kompan nanglola ni parkyak chokmindu kaya mare di Hemis kompan nangla sange ki kucham shishtu just imagine that okay tangan se phi kaun ne ya sanamash
to museum la de museum la. Museum nang lo la khaba ki chong min do se shaginda. Di shingi resha. Ta ngan zu thanda khabu le sa ja chik la ngan zu taxi di kan is an shela choga de is khala sa de is ओ में अपनी गाड़ी यहाँ लाए त्यसको an dele guest house tour a an chu to sa dire sha